Raspisani su predsjednički izbori u Crnoj Gori. Međutim, ono što je trenutno važnije jeste u kakvom položaju srpski narod dočekuje te izbore. Vidjeli smo šta se dešava u regionu. Srpska djeca bivaju proganjana i napadana od Prištine preko Zagreba, Sarajeva, pa nažalost i do Cetinja. Jedini način da se srpski narod odupre tom bezumlju i tom ludilu jeste da se držimo zajedno. Samo zajedno smo jaki. Otuda recept je isti i za predsjedničke izbore. Sve srpske partije, pa i one koje su crnogorske, ali i one koje u sebi nemaju usađenu mržnju prema srpskom narodu, treba da se okupe oko jednog jedinstvenog kandidata. Kako će se to desiti? Pruženom rukom, prijateljskim i bratskim razgovorima. Cilj mora da bude samo jedan, da se Milo Đukanović konačno otjera u ružnu prošlost, a boga mi, zašto ne reći, i na optuženičku klupu. Izbori su 19. marta, što znači da su već sjutra. Što se tiče mene i slobodne Crne Gore koju predvodim, naša ruka će biti pružena, ali samo ukoliko bude jedan kandidat koji će predstavljati srpske partije. Na eksperimente nećemo pristajati, baš kao što nismo pristajali ni za vrijeme podgoričkih izbora. Dakle, pobijediti antisrpsku, šovinističku, pa zašto ne reći i fašističku politiku koju reprezentuje Milo Đukanović mora biti prioritet svih partija, a naročito onih partija koji su dio velike koalicije za budućnost prvo Podgorice, pa onda i za budućnost Crne Gore. Našu ruku imate i mi se ne stidimo da kažemo da smo Srbi, niti ćemo se ikad stidjeti. Mi nismo u dijaspori, mi smo svoji na svome.